tunang sinawang hilang pedik nage pesu sinawang gumi wong tuh bakal sama dana pintos picak kembali wih semangat bang idang ngopi Gus, lagi ngopi beli apa ketuli nih? oh Ya kopi ya. beli tiang lah masalah bi Apa? Wih, gaya doan ucelik lah masalah. Emangnya apa masalah? sini beli tentang tunangan canggih beli Apa? Tunangan? Emangnya cing lah tunangan? bulan nam cara beli sing lah tunangan candung lah beli Wih, campa nih. Amun Gus nawang beli kuda lah tunangan. Tahu kuda? namanya kuda Dia bener tunangan tuh Gus kurangnya sing udah ngetek. Tahu kuda? Sing lah. wih ini orang lah Bedawang beli manggo apa tujuannya kermai? Pasti kan nyindir maru beli sing lah tunangan. nyindir bedik duen Wah, nying orang gitu. kadang beli muring bidang singet Ya, weh.